Shubor nag-Khlam jong Nongkseh Hima. Tingin ko ay may kanbat pi hindi to ka containment no nag-ikadaw ki ay containment ka. Kadingay containment ni kalau gumni. Luar ba kidan gibon kikis ani gilaiwan na po ka ni ka health department kan. Hoy. Giwan le ni ka random test ki aka kadui tarik jong man taw bunay. Nakani ka random test ni giyo kan laingot kini ki positive kan. Nomor ba hangis no giladon lupa ki active case uhi nomor ba laingot ki bri bilaklan. As present gumakalong mentah kita nado lai pinyumot ki belong positive. Tumut kisah ay mano ba? Kisah ay bayo. Kini kita hapo ayeng ayeng. Kita lalong isolate giladon ayeng ayeng kita ni ba dan hangi hapo ayeng manero. No yung manero dan basa. Tang kadang ka long kayeng ba kam ayo po yung manero to halong ka harut long kadang ka yung kayeng pa supo jong kayeng manero Hoy. Ba long kalong ka awal to supo. Hoy. Kun sa kan be kang ni hapo Nongkseh. Jong malang boleh. Tekamot na inay ki Khang ben bro wan siya. Khang bro ko yung Nongkseh mo. Shillong ni kita kulinti boleh cha melangka pada long ka nakantam ni kita cha melangka. Tinang tu ki Shah nrai bikin berbandrum sini si Nongkseh kim Shah. Marka ni kalau ada ka instruction kalawan na po ki video buat ki di health department na. Marka ka idea behind this kalau ba ban trace gitu ki ye na gini ki ba yo ini positive test ban trace gini ki bro. Kini bayap kini lo men naik tigi ba na sama. Kita lang kila lang eh. Kini ba dan di pa Jepang na kumno. Di bayap. Hindi ba kita lupa ki Jepang. Ki sidan ba lepas itu kita ba wan sa bar untuk puli untuk siapa. Kita gitu. Ya mostly kita ba ayun ni ba Shillong basang ani sudah Shillong ni. Kemudian laimer alat menlit cha laimer ro. Ki Khang em tu no entry dah tu. Nalaimer fi abarung sini siya po Nongkseh na man siya mong kasi hindi yo pinich siya perda siya ke musyara no to perda itu balik to school. Ni na po yun na nalaimer to. Yun to bandung perda at musyara. Ini man strong ini ki sini bandung ini basong ini Nepali turung ini Khang. Keturu Khang hoy. Turung lang. Keturu Khang lang hoy. Keturu dari part of Nongkseh, keturu dari block 10 yung Nongkseh block 10 nam. Di situ kita positive case turu, di situ ki Khang turu. Kamu hadul ano kan like ini ka. Ini kan kut adu ka aku like rek. Apa tadi kamu na? Kamu kidang test biang ne kumno. Tegini kidang abenta na po ka kin monitor na po kani ka health department. Kin number ba kani ka number ka kumbakalong munta kan ka protocol flat ni munta kini suppose ni. Within if ini ki have shwa kani suppose ki kita test biang. Tadi ba ka lalong ayu, lalong gibre bila jam, lalong normal biang. Ting ngatay kin plat no kani ka ayu. Ni ka bam, cuma pila Khang tum saban mi manu ay bam ki. Am gitu giladan kani ka committee, giladan ka COVID committee jang ka Shillong. Giladan ki donation ki bangi yo nani kat ka jingirap lang jong gini ki ayu jong ki brio ginong mikmat jong iro ginong ginirap. Ngila identify ki brio ki ba luna ki ba ayu ba luna ka jing yo ka jing ni ki berkhai. Di kilapan biang ki bam ki di ki. Mula tu hagi no entry lah dan pagi volunteer berpet. Giladan ya ka COVID committee hoy. Kemudian kini ki ba litre ki no trace hostel kulit itu di Shah man ro kami. Apa sih? Siya kang gini ki health workers. Kini ki doktor ki nurse ki. Igui ki brio umshawan banda. Bandung kim Shah ban mir kim Shah. Tunggu kisuan bang ini ki kalikit gas itu belum essential ki nong item tu. Makin ki aban su yang mana jangan kan sibu ki gas sibu kedut ki bu ki sebar sese. Imong berung apa ya kan.